Ghana mai Jedia Sam Debiabo Obi Benyawa Nefi Yade Amaman Kamasam and Yade Anuti and Amadi Alternative Health Center Yadi Abramo Awara form pe awo say your kidney and our liver and one atechema or hypertension and edunya as diabetes and atetewo what stroke akwa to them what china nantia bre and so intiminko ye betu stroke not say e ma deku amonya wa hoto wa opasi massage ye miamia otwetwe ma onya hoto akuponcha yi ebi wa Amadi Alternative Health Center wakoma yade na atetewo wonam yade na edunya say madedia typhoid yade bi fruit tri sukope munase de enya no nko say ye ne yade ana enam yade na atetewo o depua ana gono yetenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo fra ye ne ye beba ba show Amadi Alternative Health Center ye wo forukrom traffic light na so no mo a Amadi Love Services dynamo fra ye wo 0541 143168 0202 913511 and cry pokia say rock it down 0502 450975 and Atakra de Kokompe 0249 332624. Hospital. Now, Dr. Nakacho say I gave say Wojim. And now in one person who say, who I gave say Wojim. Ya gave it is a typhoid, a hepatitis B and C, diabetes, ASH, cancer, a 20 petrimu, ya from and a from them, and a from and number woman Yadiana would be, and a fake and HIV test numbers away. You know, over to me, I shed the amount. About when your numbers only some from what they eat. Our family and car for, I have a son, and I sang. I feel person who said, Papa will know your back. I said, Emma, Nina would be a menstrual, Sister Abedilla, going anywhere with us. Your figure must try the letters I would win in there. Cassie, dear, did the chair, very so from your Kumasi or for you. Yenny STC workshop, no any teacher anymore. Yeah, it's my few to other echo sick. Remember that you're not belly 0244 96 49 22 and a face 0541 1431 68. Abedilla laboratory work. Ghana mai Jedia Freya near ye baba show Amadi Alternative Health Center ye wo forukrom traffic light na so no mo Amadi Love Services dynamo Freya was 0541 143168 0202 913511 and cry pokia say down 0502 450975 and Atakra de Kokompe 0249 332624. Emumlaya. We say asimo. O person ye emumlaya. Chile. Say be me share mu be them chile. Ah. Emum de ono no ofra na wanti. Ana obrechi jawo de ana wa mexe no. Nti no bomodin aza wo be face no. Na wa hu odinani hu di a no ama ne san. O ma ne san a obeba. Oba na wabusa no. Wodo nsa bo obusie na obusa wo ye nsa si a onimsa wobusa ne din. Bad boy. Na wo yesi a onimsa wobusa ne din. O mo ne din. Se wono wontimi mo nkyere. Wow. Na wasere kakra wono banwenwe kakra no wa ye ne nsa si o pese obusa za adai. So obusa za adai no aka wodo nsa si wo bo na de si wa akira ne so no aka je nsa o pese mo yesi. You get it? Enjunya ka se ya na adwene ban ne ho wo mu no wo mu de wo adwene ene wo mani na edi nkomo. Wow! Wo mu adwene ye sharp. Enti se wonya ye sa kire se wo na wo no wo pese mo yesi ya. No wa hunu se ya awade asem ana se empena twen asem na mo ka no. Aha, eno wo beto wase a fine, wo bonse wo seresere. So wonte wase enzo a no wa hujawo. Hujawo anu otu atene. Ene ha wo na so onya huja no otu tene. Na so wo ya wadwen se chinchina wo be chesi no. Akokeka wadwen a. Because ono adwen a wo kan se papa ozanya papa wonte. Enti no ne de nyina ye sign na so untimi ma sign na. Ubo hu de ono be. Omukoko. Enya asem keto obufu a ye mpata no. Mum de se woni ne kansa asem no. Wo kire wo nsa akire wo so na wo de kire ne so na wo de wo nsa ne kabo musi a. Na wo beti ase a
Bonse abone tirinko. You get it? So busa say wo be ye ne nsa wo de ne nsa be wo fom say e che say wo ankasa na wote. Nti o yesi ya no wa yesi. Nti onya yesi ya na wo so wa show a kire no ba bia wote ye no wo show kire na no ayenze e fan no no be ye no ho say e fan. Nti wo pesa wo de no go fie no no anza wa so ne nsa say de mami wo so ne nsa no wa yesi. Wo de wa show wo nsa say mami nkire wo. Nti ubonze se wo pede a obedi waji won peso so a obeje ne nsa na wono nso a kire wo ze bia da foforo obeye ne nsa ze no aye sei onse ne nsa first one wo ye ni sei second one obeye ni sei no aye ni sei da foforo nti ze da foforo no so mpe da foforo no pesa da na so waye wadwun se sa na che de still ada no an wonye de omomode nkogo hwe ofi a ubonze wodo nsa to na chi na opushi ni se de nka wo pesa wo de ne kro no aha no na so onko abunzu wa piti no wa je ani sa na entemti ha wo na nya wo ha wo no da bufu ba ya wo kan nyina be yakwa nti ha wo se nya bufu so de a wodo nsa to na ji abunzu wa ha azi etu ana modi wani wani na se wo zo do nsa to no ji na se wo pese wo ma ne hunu se wo ko no wo be ye bibi de a wodu nsa to ne kom kakra na wodu nsa na fa ne kom hono aba fom se de ode ka ne nufu no wanka hwe a no ayi nsa no wa ye se de wono follow oni kan na wudi na ji no na wodu nsa abo no to wanka hwe a wa wi ni okay iti mimi se question bi yemfa se nana kwame ana ye boss ye wa abruchi CA UK ase opese oboa na emumu no ufi ade se wo jere ana se wo ba emu ba ko opese ode ne kwa abruchi wan na ka wo ma na akọ wan ana za wo yere de wo ware na na wo ye wo yere wo mami njiro emma dodo sen ena wo makwa abruchi je wo mukru no mo san be ware wo ara de mangba mala enya dodo sen majority ne yesen only bear 5% out of 100 ena sani kunu ye local no no kwa abrochire ba obasan be ware no out of say man for kan mini wo ka kire mo wo hweri na ze unnim na oboa wo yire ma kwa abrochire o mefa na wo boa wo yire ma na kwa abrochire na wo de wo aboa wo ho awie boa wo ho kwa abrochire bra na be fa wo yire eno je na wo ma wo no akọ na wo ye local na wo nim se grandpa proto kra ye to kra hemfo no kra so mo ton proto ma na wo ye local grandpa boga ba mo teme ma no ana wo nim hwe ye ba gia mana ma wasesa wo plus afrisu na wusu sana tie enti se boga ba aba na boga be ma wo ho no mo na wa be wale local person se me ne no ma me ono na bo a me ma me ko e man ka ye yesen e wo wiase e man ni nka yo bra e man ni nka ye enti me no se okase wo yere ama na wo ba so amade a ene pam no twa no wo anya amfa wo bi ankwa obaye den ene se ne duan koda duan kwatwe de atwa ese edwuma bia no mfa so ye fana fala mpabu edwuma yi so bi beto bi wa hwe wodwuma a wo ye ho odi follow utumi di nya girls wo street so senior me pa cho babo adwuma ne o ka se ope mari a obenya mo pa wow so ni sika so adwuma no so se de o de 3 esua na wa so be pe ma asem so a obeti wenu na fe wonya le bia o sa de be start move so ba de one ne tra e bia ye bia nye obeje okay be mu ye na ma ni bidia o mfa o ba e mu ye dia o ma na so be firi so ne be de one be tra na ma bobala no sa senior ma obi aba se mpabu nti no opese no twempena keke onya pabo hye se babo anko na so ne metwempena meso be yada na meso metimi na fudam ne na adwuma me cheze wo hu sa line be wo di mpabu adwuma ni nya geda sina me de nya bi de ba anye kumasi akra kumasi bi ka me pe bia me nya bi ba me feel ni sa oboa ase yaro fu bi wo chire be se me show mo na ta krade ne ba ne sen akra de ne de fa se sa ta na fe na me so me movement na me pe kala be ne betra to no me ne tena na ono na me ne wo ye kura wow mpabu adwuma ya sa wow kama so wutumi ni nya no wo mpabu adwuma no frère no na me tell se me ni chi no wonderful am so me business ni okay
na mpese me ne tena o anytime bia no so oba me nchen a na se bi me ni okru betimi ahwe na ma me de bia we ko fa de a bo betimi aton bia ma me ono so ti ase o ti me ba me nchen ni ta no me ne tena ma wo be me ba bo adwuma ya sinyama na adentina ya na emma atwum a utumi so nsa ma me wa ba ma ho fe ya na sa de no mo gyina ma na se ya na mo pebi wo mu na mo ye sa wo mu dia ye pe line mo ye bo wa dia ye pe pa si ya wai obo no ma so no ma ne bu befu obo so no ma ne bu fu dia film no ya na obia waso bi mu odidi watam kwa na foforo kono wasa so no za be so no aya de abi aka ye ho ya market enya sudu say majority ne yese only bear 5% out of 100 ana sani kunu ye local no no kwa brochire ba obasan be ware out of say man for kan me ni wo ka kire mo mo hweni na se unnim na wo yire mo kwa brochire mefa na wo boa wo yire ma na kwa brochire na wo de wo boa wo ho awie boa wo ho kwa brochire bra na be fa wo yire eno ye me na wo ma wo na akọ na wo wa local na wo nim se krampo proto kra ye to kra hemfo no kra yema bibia akwaba edeba Jahbless multimedia so Jahbless TVGH afenso obeka ebusua we wa Galaman TV ni na Jahbless multimedia edwumako ni bi na Galaman TV no yesua ade bebre eya na most at times nipa eya na ablabom no ebi akoneni no eya na eno no uji afutufu no eboa pa because why mistakes bebre wom eti here youth na ya ba no enye bi editu ya honfo na enye bi edusua ade a migiri se ebabu nyina eti no oba na wa hye no ma foforo so etumi enye bi na ma hwe Jahbless multimedia Jahbless TVGH Galaman TV oba video ni na wonsa betumi akabi na ayekama ena ye besua ne mebre because of say emma ene mema yasetene mu no ene me bi wo ha ya na etosini esese yedi enema egu na akwan mu enti eno nkomo ena enne ye betwetwe no na ye betwetwe enkomo no bebre edekosi ensem bi so kana hu se Saturdays bia no 5 o'clock to 6 p.m. We de ene de time no abro so kakra 6 p.m. pepepe yebesha yedwumedi na ase na yede aba ede abesom mfie TikTok so yebeba nti mo amuhu Galaman ache ni na yasan ahyase bi ma yebeba nti ne videos ni na so yebetumi de bi so asan ababonte na enne yesue ne mu bi ewo awale mu ene empenatwe mu na mi bisa question say se oba ne bema ete se mu ya wale fo mu yempenafo wine for in ending a crack, wine for soon edin a crack. Na ye be mu ayi da konumi bebre ewo sa topic here ye kan waseme we miss fa the sua from so be fa the sua from ye perfect but ye na ye sua ade e dey free dey ye sua enden mu papa otimi chen ye fa na Galaman enti social media dey ngofo bebre enim no wasan aka na ho biema wasan ba social media so enti oba de a share video no ma foforo so entumi nya bi na omonhwe Galaman at the same nyankopon adom me hoye bibia bokode adom de gade ase efie so boko o share tv o ana opama na zo bi na de ma ana ko toy o bi papa wunya de o Some people wear no, papa answer. Oh, we are no man in Yamin, na type in Italiano. Nina me honey bedi. But Efo, Sir, one said that. Sir, I am a name Monday. We are there back on our show, and name on the doors one. Nasa was decided in about the floor and hold your badam for. Until we are there back one our best. Okay. Until Mrs. Mianca some shut down payment. Okay, to the beer. Okay. Galaman, me person me be so question be say your person din komo our relationship mu ene mpratwe ni awale a day in a bit to me ama opa anase bema etumi enkano kra wo mpratwe mu anase awale mu anaso say a day in a bit to me ama opa ko betumi twantro ewo omasetena mu
Say kase e die ne bema wo mo atwa etora. Eye niema kakra bi. Okay. Ena de nipa ekotrom. One. Sisika ni aware na mo ware no mu a. Etoro eno ne number 1. Etimi bam. Okay. Sisika ni awade. Oba na fan be ma na fan. Awadem. Say ye oba o, say ye bema o. Say o mu sika ni awade no mu a. Etoro ebam. Okay. Aya na gidi e wo mu no swa. Okay. Because on say sika ni kura ye nhyeda mo ne ma me baye. Me hu bi kwada. Enti wo no wo bo hu modern te se den no kura no. Because of say sika ni mu nti no yere kura wanye uni. Enti no ane esa na tie dia meka no kura wo mfade ane no medi utro. Na e de tro aba awade no mu. Sanity. Wow. Enti sika pe ena ma tro ba awade. Eno ni ade edikan. Okay. Adwaman so be wura ba komu a. Eno so e de etro eba. Adwaman. Ai. Adwaman ti mi ba e be wura be ma mu ma be ma no. Ekọ sena bonten wo bakorampo. Okay. Na ne yere nim. Etro ene wo di kire no wa wade no mu nkakra saa na akọwie saa. Saa na adwaman kro no aba oba mu a. Ono so ye niema bi a be ma no ebe hunu no obeka korampo na ode tro. Ene kontompo no de akova no ho. Enti saa niema we no mu na de etro eba wade mu. Okay, enti se adwaman ene sikasem eden troba awale ma edin na betumi de sia no na awale ntumi intro to me musa se ade no we na ama na ba enti se ewo ho de a se ne ema sa se adwaman firi ho a etro so betwa ena sikasem no so ekoba kakra etro so ebetwa enti sa ande na ede ba no ono kro na ode san. Okay. Okay. Enti se ye ba no awale mu ana sese bio ye tu anamo se ye kowale a. Hene for pa na ya na sometimes atoro techema no ekuta mo pa. Oh mema. Oh sa. Kwamenso. Mema on se mema de. Mema toro no aye die no. Bema timi ebo ni tirimu po se me kwa akoye oba lai. Lie ye kasa bia ye broni kasa. Nti se obi ka kire say you are liar. That means we are trofo. Okay. Nti wo kwa akoye obi liar kire say wo koye dai. Wo koju tro. Okay. Nti wo decide we ahya ase. Ama oba no so wonnim nti waba baji wedi a. Wodi kan twa tro nti wo na wo ye trofo. Sanity. Okay. Nti se ukoye liar. But first thing in your me koyo balai, me koyo bala, but you see I don't say me kwa sinepe. Oh. Nti first titinina na mo ka me koyo lie o. Dabi nya tete. Is there mo nka bi mo? Nya tete no ne mom e na ye oba lie. Kan tete no kura no na ye ntan sepe. Na ye si ma wo a. Na ye de na brew. Ebi wo kura wo nhyada nim na bebre za bet wonim na wofo na wakosi na wo ho osumbia osumma na wofo na ye de oba na ma wawade eno no ya na eturu nim na sese mom de otwene ni ka to ne to a na wo hunu oba na se onam street mu a ne botaye ne na adwene nyina nso okoye ne lie e fa so enti de oye bia na ye toro dabio nse nyese beme bia na okogina obani ma asemi ko twantro obi kan kure yekwose wo ba pe ene yekoye oba lie de okwose pe ne pe de o ware no nti obi okwose obi okwose oba pe no ne nse na okaka ye different what de nokreto ekwam. Okay. No wa hihye enema no se de be ya oba no bete na ase. Okay. Ote na ase a kontompo bi eni akire enti no so oba ne ba na kwan mu kurampo no a bibi ato enyedai enti na de okoye line de wo pe oba no de na ye ne records enti oba no ye street girl ena ono akwakohia no enti no kwan bi aso na opese oba no eba beda na ba mu enti de okoye no eye tro
nti ono start sa de ne dia ene na ne beto so aba bia no enokoro bia nhye da nya da enim to onya de tro no start dia ne tumi so o hye tro no se wono wo mpew wo de wo ye ne records enti de ono wo ye bia no eye tro wo hye tro wo etro no to ya atiere no wo nwene tro a ano ode ne chen de odi nkankan e no kra nti ode ne nkakra saa bo nse wa wiewio nti wo be hu na agire no na chese wono na de tro aye den ewura mombran twen enti sa metiase a me koso oba pe kasa ode be ko ne different from me koyo oba line kasa ode ko sa bebre me koyo line ni binu ma me nsam ni binu mi ti o ko sepe a eno se o koyo line se me o koyo oba line ma me nsam ni binu mi ti se o koyo oba line dia ho wo nwene ensam na wo be ka no ma me sense su bio se o ko se oba pa se me kwa kwose ge ne pe eno no ekwa awale ena me koyo oba line no so ekọ se me kutwini condemn na me ko set record okay enti me pese wo chema de bi me kwose oba pe kasa ye de ko ena me koyo oba line kasa no so ma examples na me hade se o kwa kwose oba pa at times eno no ya na wudi hwie obi so wan kasa wo nko ni street o pe oba no nipa wo nimu oba na na so oba ne ya contact kakra oba no kakra ankoye na damfo a eye bi kura oba ne nua bema eye oba ne ho nipa bi e na wo de asem na akoto nanim de nti a wo ye ne sa ne se ono no wo pe na ware enti de wo ne kwa akoka bia no wo pe se eye nokre nipa wo ono wo be wura mfimfini ne ye nipa wo ba ne gi ne die enti wonim sa asem bia wo de beba nanim bia no eye nokre enti oho no ene ye de sa nokre efa eno na esese asumasi de me do no enti mo nko se ne pe mame ne akogye na ware yakosere no ade na wo pese woni ne ye no woni ne ye no nokre eno enti na asantefo se ye frɛ no epe ese woni ne koye ade ye pepepe kontompo nim bibia ne akiri enti se obi kose oba pe na odisi na damfo so a anase odisi peni bi so anase odisi get na damfo so onye between them na eno no tumi ewie eno de metima ka say 97% ene timi de kowura awade mu nokre kwa so but o se o kwase pa sa na eti eno na efre ne pese eno de eye kakra bi na bi a etoro betimi abam wo mu a nokre wo mu pa no ene dɔɔso eno nti na efre na epe ese me kwase ne pe okay me koka asem a ye pe akire no okay okay eti bema ekofre oba na one ni kogina ebia emfikyire abra ofrege no ofrege no wo fie se megina emfikyire ha bra ebia me twen wo ha hia me ha me fa ha twa me ha hia me ha kwatena atwen me no eno no ye line ni bia no se ye pe eno na sese emma no se de wo tie me na gitum se eye line no no eno ni che line no e kan line ho won pese obi a be hu nipa krokro a wo frɛ saa baba we okay na wo kodi ne bone a obi a hu na akire enti asem bi a wone ne koka bia no nokre nim enti wo ya ba ya na se wo nware na se na wutie mia se wo guy bi a wono wa na dwen se wone wo date na se wontimi ma wanim street na wo yese hello shia me ha hello me wa ha me twen hello baby ya na yeta shia no ho na me wo de a kan hunu se ensam adi saa emra woni na shia akire no se eye miensa nokre ye ba kontompo ye mienu na wo saa ai saa ka kire o mu awiem na me na me ka no se me matiefu anase me yonkofo no me fans na akasa me pese omu beto asan anase amanem enti da bia no ya na me ma no kra se me bie wo mu secret so anase bibia tesa enso tesa me pese wo ye oba na se wo ye me fan pa dia
eni hu kwan se be ma betimi nya kwan e faw eye wo lie na wo say wo so me policy no enu nti na da bia no ya na me ma ema ne hunu se emema e wo lie yo ene ye wo pese eti metie de o kana se ne timi so no ese oba bia no se be ma kra be so pa ese o ma dance be yes enu na kire se nipa asumasi wase mepe na nipa asumasi wa be me lie o papa kra be buza se na unnim nyansa se de o kan se wo be ye o lie na ye nkwa azam so nipa asumasi abetwa metro na wo kra azam we o ka kira kan ni ba wa go school kakra wo e dey aso na wo be kan kira okay na mo nipa asumasi abese mepe de a o pese mene no ye pe me pese mene ne ye pe yesi mo nipa mienu no mo nka mo hummom na mo nye baako mo ye baako ama ye pe enti wo bese me pe se mete na se a mene ne be ye pe bia ya nokra e wo se emema ni bi wo ha okose oba ne pa enye se bia okoware ni instant now opeso ni tu ana mo no shoba ni suban enti oma adanse ebem na se ohwe ni suban na oba no emmo na netimi su no ojani pe netimi be ma no ni suban ana se be ma no pese o kire se ososo ma enti ne bibreye no omudi siri se ne be ya on pese nkofo be kan se ososo ma ntia na wo kro no se wo ayi wadwene se oba no wo kose ne pa eno nti ne se ma adanse emrem se wo koye ne lie de a ene ye ne sumase asem bi eni ho na umumu no ma adanse aba mu de a de wodi adanse odi oba no ho adanse kire wo se oba we na ho ofe nyina no wosan wo suban no ono na wo de epese ne sie ne so enti se oba no suban a obeda na de kire wo na nya nya wo pe ne bi de a sa ba ma kro anase sa nipa kro no wo no be ye mprantem no wo hyentem no ono ena sese sa awariguo no so fa ne so na wonu wahunu se nye kohwie bi na wo ye de o bo na emum no nia wo pe no enye sa quality no na wo sa oban no mu but on say before ni bibre ya dwen se unya yes happe netimi so ye dwumanfo be ma so so ma yes an ye wa santi kasa bia se wo ye wo so ma nanso obi bia ni ho no mu a wode ne sika koto ponko a na ne nye no ho obi bia ni ho obeto ponko a woto ponko a wotie na asem okay so enti obi timi na obi twem pena mfie nwotwe na onware no onye no ho ade ntia because ebia na oba no wo suban bi na ne nye ho oka wo nyai na no adwene mu no odo no nti na waye na adwene nti ebia obegya na ode adu mfie bebre obekwa akohia oba foforo no na oba no de bosome ba kwa da sai suban papa na di a kire no obegya wo mfie bebrebe ni nyina akoye saa oba no ho ade enti mema no enye yesuban ze one obi tena be 6 years 4 years 5 years no wadogena no akofa ye wo be ma wokoso saa oba we ade na ye ne records na mom no se woni tirimu pose wokoware ne dia enye be ma bia na nya anana dwene kire ne se oba we de me ne koda we a metweme ho na mom no suban ti se nyinsen enti saa oba no suban bone bia wokuza nti no ebia mantem ho no bema bia kra nko no ho se wokose ne pe because mema nyina nim ne suban no bema wo koye no wote se hoho a wowe akokọ a nani abo nti wo na wakowuram ukowura mu no se wotimi sesane suban a wo be ya wo yere wan sesane suban na suban wo da na di kire ne mantamfo nti ma bema bia nko no ho wo da na di a wo betwe nti wo twe ho na no nkire ta wo so ma oba no anzo be hunu se suban ekura no no enye sai suban we na bema we ope asem we de Galaman twema din because ade ba kwa ya na medwon se oba no o ka chen se o pena no oba bi wa onya se ne pena opeze omo obusuafo nyina hu ne ntem se wonne ne ho eno na boa o se ne pena wonya steady ne suban wo suma se na opeze o ma me hu no o sister hu no we hu no ebi so na me steady nyoma bi wo ho ansa na me wa kwa cheza ngofo no eno me hu na ba na ma project a se odne ko me fa onko media me fa onko okay I just me so ehwe hunu se sa qualities wo no on se wo awofo no hunu se wo oba we abedi wachi akosu abedi wachi wo de ne be kire afie na wotwe me yensa enya akosu ya ama na che se wo no suban nkoro na wo hwehwe no wo mamu no nya bi o nanso wo nyina bebu se wo ye
also so master de na wo ka no nti no hunu say na qualities na wo pɛ no ɛno na wo nsa aka no afei wo de no kɔkyerɛ fia enya no ne follow sa qualities na kɔpem sa aware ne bɛba so na emom no so wɔyɛ ɔba nso so wɔde ne suban si asuban te sɛ nyinsen ɛnkyɛ bia ɛno abɛda na ho adi wow eti ɛbɛyɛ wo pɛ sɛ wo kyɛn sɛ wobɛtu ɛmaa no fo sɛ bɛma so pa wobɛka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔka nkyɛ wo baapa anaasɛ ɔnkɔka nkyɛ wo maame sɛ n'ani gye wo ho anaasɛ ɛnyɛ advisable medeɛ nkasa na mepɛ no sɛ woyɛ ɔba na bɛrima bi teta mfikyire hyia wo na wɔyɛ n'adwene sɛ mepɛw a ɛnyɛ ne pɛ bebree ne ntumu saa okay ka kyerɛ sɛ ɔdɔ wo a ɔpɛ wo a ɔnkɔhu wawofo ɛfiri sɛ na wo nufu sisi wɔ no ɛna wo din baako bi da wo so a yɛfrɛ wo aketeesi a ɔkyena na sɛ nyinsɛn bɛ ɛkɔba a saa bɛrima korɔ no a wɔfrɛ wo aketeesi na n'ani gye wo ho a wɔhunu wo no ɔno abɛsa akɔgyina baabi aka sɛ nyɛ wo no a ɛfiri sɛ obi a ne hu adanseɛ sɛ wɔne wo atwe mpena anaasɛ nkora waba bɛhwehwɛ wo fie hɔ koraa da ama nipa bi ahu na emom no sɛ woma no na wofoɔ no wo ɔbaa no wofoɔ hunu saa nipa no a ha ɔbaa bi anso ni wɔnom a waso a wade a wokɔ ne fie sɛ wokɔ se nipa anaasɛ wokɔ pɛ na sɛ kwan da no ho a wofoɔ no de ne bɛka ne ho agye sɛ bia ɔbaa no favorite mu ɔmpɛw ɛno deɛ ɛyɛ ɔno n'asɛm bɛte sɛ woma awofoɔ no hu awofoɔ no ɔmbɛsɔ ɔmbɛhura sɔ nti wokɔ hyia ɔbaa no na afei wo ne ne kɔka na te wɔmpa a ɛhɔ no hunu sɛ ampa saa ɔbaa wei ne ho na ɛfɛ nyini na wanyini suban no ɔnkuta bi na nea watwe ho ntɛm na wo de tete a me ɛno na metu mmaa no fo sɛ ɛmpene mma bɛrima mfa wo ntete bebree Galaman na sɛ ma okay deɛ ɔbaa empene me fans bi anti mase sɛ empene mma bɛrima mfa wo ntete bebree wɔde wo bɛyɛ records lady wɔn ware wo nti sɛ ɔno te fafo nkoa na otimi na okasa na ɔno bɛrima na awofo mu nipa bi ahu wo so awofo mu nipa bi ahu na tu ho fo adwene ɛwɔ akyiri sanity enti bɛrima edure yimira blefi bɛda ahomakye sɔre kɔ blefi bɛda ahomakye sɔre kɔ no ɛna enye ebi wa 330 o no wanya ne wasi esi kwan sɛ kofie oba sɛ wokɔ bɛrima afie ɛwɔ mpratwe kwan so na sɛ wa request sɛ wo kofie na bɛrima na ɛma wo pressure sɛ kofie a ada sɛ bɛrima no wɔwɔ yere wɔ n'akyi ana sɛ wɔde wo set records emino na sɛ ɔde ne set records so betuma ma na adam ade akyi efie hɔ no a wɔyɛ saa no nya wo nko ne first person wɔde wo set records ɛno ti na ɔma wo kɔ ahomakye no nkɔfo foforo ba hɔ dodo ɔbɛhunu sɛ bɛrima wei deɛ da bia wo change ɔbaa enti wo so wo change ɔbaa no na wo nya din okay sɛ bɛrima korɔ ɔbaa korɔ nso ɔno nso change mɛrima no nso nya din okay enti no ɔfɛre yɛ wɔ akyire enti na ɔma wo kɔ 3 o'clock ahomakye no nti saa na ti mesremo me kanfo Ahmed Lab Laboratory Center ede amamo omo Oforikrom omo ben STC omo yard no opposite Gao Filling Station udu bebi a amakom traffic light wana wo de kase ope Ahmed Lab ho omo bibia ope se okotwa scan anase okwe bibia omo ye de amao say bi open so change o check your blood group ye ma amenu no obi wa onim so o ana say we kill me kura minimo wa sho enti ese me de na kona etumi akobye enti o ye o positive ana say kill ana say ema ni na okwa Ahmed Lab Laboratory Center o mehwamo ebi onso say open so hu say oba no from 1 month na wo no ana wonyem no oye oba ana say oye bema enso kwa onso me check bibia a kire no say Ahmed Lab omo ye edwuma pa Ghana ha ene Kumase ene Enkran oma toa peti bibia takrade omo ho omo wankran omo Kumase big cities ni na omo ho omo no omo akoye anomo a omo takra no different enti omo bibia omo ye bia different omo ko ho a enye face kabaji we da bi ohwe ho a
wa twere nduru ama nduru e se recommend ma ho no or recommend ama kokoto na wo ho ento okwa ebia wo syphilis yale candidiasis eneme bebre ho a okwa eye Amedilab ombetumi aboa ewo sa akwan so ma bibia etumi ayekama Amedilab ewo omono ma omudi jiduma 0244 964922 0244 964922 and 0541 14 31 68 0541 14 31 68 bomodin na hwehwe Amedilab na woni omo antwetwe nkomo na bibia entumi akama ofroma na bibia etumi ayekama yeguso ye twetwe ye nkomo no me ne eye Galaman na twetwe nkomo because me pese esuen na me bebre efri eye ena nkomo ye twetwe mum Amedilab omu dwumedi amudi if fertility specialist hypertension any diabetes stroke STD endamu yale obi wa go no wa tia ona man up person sure person say no die mu na mu je firi mu ba bomodia na ko na on ehwo na omu ye massage nde ukwa asa wo yire kra ona na kontokwa na ze umpezo betine fia na opese ohun sane wa wo de ko omutumi massage wa na won ye bibia besisi so kama amoye ni na bi na omohwe awapomudie ene ebia heba general heba practice ni na omoye ni na bi de mo enyimre anapa 6 to enyimre 6 o'clock na omudo omuduma ye to aso na edien comment Galaman mami bi sa question bi say and this year no so opese owotu yenfo say ema ne emema no emema enka no kore ehwa wale ne mpratwe mu opese wo de tu yetim sa ano de mesan kan sisu bi emema enka no kore wo mpratwe ne awade mu ba kokora ntima ma majority no se wo busa se dodo hwanom na omutisa na mesi ma votu ama o se mema okay ntima ema fan tu ntrim se anasa oba ohwe me fan tu ntrim se nyukunu de no crowd for that. Hey, oh, Bema. Oh, Bema oye no crowd for. Me de me kunu de oye number 1. Omu ye 3% out of 100. Mema omu ye no kwafo ma ye yire no ma bibia ni agire no omu ye 3% out of 100. Hey, oh, including imam, sofo, MP, hey, minister, hey. Including president. Okay. 3% no. Dabi. Na me no kra say na ma go di no kra sa. Woni no kra. No so sa. Nti wo yire on nti wo fini chida. Wo fini chida. Bebre wa che me kra da. And they say just on say Ghana ha no. Mema de ade bi esi yetirim se mema de otimi ye de omope ewa awade mu na ma de oye oba eno na mema di sanse mu hunu no ba me transit na mahu de se enka me ema no betie mi a ka ukunu ya enka no hwe na so akoye bia ba na ka ateka se wo ye nyina ye nipa esa na yetufu enkwafo etie program na dabi afutu o ka cho ba se nuku ya nso nkonko ye bi na wo de wunim se ade no a ye ka ho asem no ese se ye de nokre ene ware ye no na wo so wakata wani pa nim nokre na wo de kondombo wale nti wo pese wo no de wani nokre ma wani nokre ma wo de auto on de ye goja Galaman wa asem ye de wani nokre ma nti wo on de ye goja no na wo de wo so wani nokre ma no nti wo jama ja no oba bi ne yiri ni kunu nya ntokwa na be ma no oba no akwa akwa adwama na be ma ne zigo oja no oba no de kosua be she be ma ne ntam se omodua se free se woni ne tena ye no omfa na chida omodua be ma no kuro kosua ne za video ampenyimfo aba onyina o se aware no me na me ka se meja nso ma nya wa ya ba ko be pafa oba no but enye futuo se oba wo kunu a twempena na se ye bone bi wo na chi nyesa na me kire na mo me pesa me kire se wukunu start se suban na ma ne hunu se wo so wo bi pe okay empasa nka ye bibifo mema ya ya bibifo mema ya ne ya adwen se ye de ye hit and run ye be sa nka ye nyina nka su betwa ko bia betana na yere mema ye $10
Yeah, Jamai. On Trema, okay. And the Galaman, me person say you didn't cross Anna. 1 million who said, Mamma in dinner crack. Okay. Bema bi wo ha obese obapa obebie na naka chense oh mani je ho me pese me walo ebia boso mienu boso miensa na mom no ade a me pe wo ho ne se me pese me test hwe ansa na ma walo because minim de wo ho minim de betumi sinti ma men testing hwe ansa na ma walo ena oba no so betumi bi na naka chense oh de bi o ya wale ya enne de opebia obinye ne be manaka ze de bi enne saa ne dia menwalo right ana anya right ba kumbo awo mema sa na say na wo ntase me na oyanga oh ana o ye watermelon oh na say wo why bi da amango why unye bi da enu nti na me ma sakra fruit ahu na me kan kire wo a wo ba sa enye so we say no obuza me kwaje ya na agwa de say MPP ni aya ade na wo kan o se NDC for kra ye bi nti yenya nde eye bi enti na etu no okay nti kan no kra okay ni yanko okay no enti no ma oba bi ampene wo sa kwan enye na ba so one test no ko wale ni na asaya anan so ya ede na test no so so engine hwa ana wo nze eya na se engine bi ani hwa enya ye na kira wo se enye natural mu ye born on in bosuo ni de on de engine ebi ni ho sa ade ene de won be kwa ko wie sa te bia ne se enye enti se odo no a kono yare ma no ne nta ba me be so no man infection na wo doneja no anti na make kire se wo no rushing bi na wo do ko enye odo se odo ba anya na modin di na odo no okay anya na ho ofenti na odo no ye de akoma na do nipa okay enti se wo akoma do no a wonya ne bone wow some organa power let me say just remember the somewhere home sir emema no adwena kura ye no 79%. I can say 97% adwene ene kuta mema ndi mema no eno ne yede kwa wale azi o ema no kuta 3 na mema no kuta 77 97 na 100 okay sanity wow just 3 but be here say sabio bema wakobo adwaman na woyere achew se wabo adwaman but woyene chew no wachew ewo menum ohwa asem no se woyere wonya kana kurache no nkwan de wasebete wo mabete because woyere yin obi a otumi keep secret na wachew sa kwan no so no na obisaw na wuhu speed a odi bisaw no ne the way o si hit na be kana kura ma odowa nante anase aho no betwa ntro metwa tro ntade ntina ogaze meme yen kana za tro no so betwa tro ba ise ye pese sakra sa de ani na sa o sakra free u bone ho na nya tro nko a wo sakra za se wo mpese u bi di tro wo awade mu a onse me di kan ka kire o se tro ade de tro ba wo awade mu ya adwaman ene skasem ene ma mienu pe enti se wo se wo pese sakra free wo tro ho de a ja adwaman mo na eja sika bia munni bio na nso 20 million na 10 million bi beda ho no mu a ha wo be se use no ma oba ne hu no kraba na me no dozen no de sika to ma anya to oye expenses say bia me 10 million na ko to we me 3 million na ko to we enti no say da wonti me nya sa de se no kra ne ma asma okay na no ni yeni penyina na mbe sa de na abibifo be ma anase Ghana ni be ma ode ne nsase de bose de oye bia ye ono a eno ne ma na bedi first wotro mu na o Galaman sana ka de be ma ekuta sika a ewo abusua no mu anase fie ho a onim se wono na ye den o ye the head of family nti wona abranya nti sika no pia bonte no o yusu sika na o yusu no by height sanka oba ne ka ho anka sika na ye yusu no ho ba wa yusu
adentia because one pay ni sika say ebosia kora one be tuenti no lie okay so enti so oba no so hunu se sa sika no nanka ye adwenti ye de koto phone we phone na ma ba sika no so asande a obebusa ho obusa wa sika ni bi ni ho ni enti no obekotoro no enti no obe lady na ba ma kete sika woni nsem na ona na yele tia na sika no wa yusu a na me ne yiri bi sana say de yanzo wa kaza me de yewe mi ne ana ebi be fa bebi a ebi betima fa bebi enye sika ukra no Is it a fair being out to creative be the show? Oh, ultimate use sika ebia 1 million bia na say 100 series bi senka do be 10 million a ubetima use sika na manasa wo nsem wan fa anye bone nanso yebusa ultimate nsese ni nyina manesi ano ene nkra ultimate nsese won kai ni nyina nda ene nkra enti wono so kitikiti na kai kire be 20 series na wan man kai no eno no de bebu say wan ka no kre no enti so ba be man kan crunch na e di na ye na koso ye na ya papa sa ha e ma pe no kre ene sachiro oba sa wo no kra nye na ya te sa wo di obedi ne toro na wo be chew obehunu sa ade we ya wo kan ye toro e ye na ya chen sa wo bo no sa me nam kam chiro ene ma de yi badi enkopo e ma de o mo ya bodie ka chire nti ye dada wo ye kurekura wo msei te se to fa o tena se a odwuna ba ho a won ti ase abodie ka chire no se de wo kura wo manyina wi a me wo me manyina wi me baby last no se wo bo wase se wo kase wo yare a me ho poepo no nso de e penyini wo yare kura me nhyɛ da nim de te wo de yare so sanity abodie ka chire bia no wo de ko debi nti nyankopɔn ni ko ma ho pa e ma na hu ye ho so hwe wow ti ma de o mutumi ye wow say o kan sama na ade ba kono say de bia onkofo kase emma sabi o munim nyansa pan so munim ha o musi apply ai oh na me no me ya adwen sa emma nim nyansa papa bai kwan o ba fa so apply nyansa no de ye de no eno na aka eno nso so no nyese bia ye wo mbo apayo e tirimu de anto wajimi mana broso tirimu de nyese wajimi ni tirimu ye ne de mana broso nti wonso jira na ande no ase woni na ase woni nsem okura no a kurukura na we kura eno wasan dwena akosi se eka ba kodwo mansa na betia after all mini bia yentimi ntum wa bra kodwo mansa te aseda enti no se eni ho ana ayede. Okay. But yeah, sometimes it said in America, say a master be on Penefu baby say a man in Yansa, Binum Casa, a man in Yansa, but a moon in Hawa, almost applying Yansa, or baby to make a teska now, or pursue the starting business be. Or a take was all Miss Siskans now, as can I say, will be out to Tompa or to Torek, but they may buy under the camera example, Lydia. Obama China or Miss Siska of. Wiki be na kobolity but metena se na me na kasa na mchen se masa iska de obo nso but titi na obobo no twaso na mo ya ma ne nkuna nim kakra se o sha se na fi wiki be na oyo if you take 2 weeks if you take 1 month is that tiafa so bi o be 6 months and 2 weeks oh the atene say ema eye asua number 1 okay ema empefi number 2 ema empe ahokyere eno nso ye tere omode ye no enti so oba ehunu se sika kuta no na ne hu ye fi o ma no hu nye fi da nti wo enyo bi so ma na antumi antu sika we ekura wo ne de anya atale to na emomo na eye dansie oni be ba ho so wo dini na o de beto to ntale amanashi ohunu se hye na damfo na fata na onso beto nso utiri nse tete yi a etira eyi tete yi yes boza wo atale no kwa wo se ehye atumasi ye offend wo koto bi no koto krampa e bia na amfata yes nso no onimo anu nti na mamengaze be blese maji mamengaze mi yaze obi koto antale bi online antale bi o share na tanu kama obi order the same antale na no board ni bi fra boche bayo o share no ojinu sa pepepe
So but auto na body if you antana bi won tumi nhye oh but a man is can be kitin sima bo so ato we okoyie auto okobonti okoyia we no wo shata bi okoyia we no wo shanta mpabo we okoyia we no wo hwe enti no se wa anya obi amana anya ne manager a manage no yi a wo se sika na ekura no kofu no enti oba ne manager yakopɔ de ne man na nke obeka no ho se ode nyansa ne ba na be man so abo no wa apply sa na nyame bo oba ne be ma nyina enti oba ne nyansa ne bo be to to me apply ba or the blow be man na wo apply ma no na aye fefefe de be me pese me si dan pese me top plot na be man na che na top plot yin si kwa toka menye toka na but skin kitani nsem wetuma che no we bi oba na dwene yes it's a business oba wura business mu a wo awudi ni wura mu no so wansa anye ni coach a obema business na egu enso nko mfani sika ma ko mo nti nko no ni sika esapra nke etra ho but business na wudi ni wura mu no so wansa anye ni coach ame coach ni wo business ni mu a obegu no ode beto tontare ode beto mpaboa ade bia oba won ba maku dukura na se ohia ba ko a opese wode kan charge se obam baboa no but na sometimes me tenasia me dwunu wa me tese na me say ma bi ni mu de o dwunu wa mu tese go tumu se o sis no or young girl 22 23 24 sika funny sempa but moment na obedu stage bi no na fence or there two teams say afence me bobo blai say whisker but then time yes the plans no and starting them okay the plans no akona wie na fe na adwene nso aba ese no de ewe obi anso nye oba nkumpo be makura no ukuta sika na se wunni obi obe manage wa sika no ehibia na o fa adwen se nka me yesi anka be yesi sabre na wa hye na wie ntisa sika so ataban otuo sa bla obetime tu a wonchia ne biom sanity okay nti sisi ana yefan say me akofo oba me ne natna na me se me pese me ntu anamo me awara no me sim fie da ebia me sim fie won kan ba timiti kuma se ana oba no minim se me ware na bia obafo kwan bi so agime dan na fi me simti no me de sie no ana se bia man kan chen se ebia me wodan ana se mo se man se wo japade se but later on no ba no find out no say say no we manager wo adwuma kesese we no ba no be bisa wo say na de no one kind of crunch me am me di hu ya say what you say we dey see me and e bone e ma hia na e bone mo sa oba no say me hunu say wo hunu sa japade no start say obebu sa me ba bia me duro bia me gina wa me nto awale sa sen me nto awale no sa sen oba no se odo ba ko a na wo hunu se wo ajapade obedo miensa ama wo ti wono ma wo hunu se odo we de odo me ewu wo ajapade ada no wo hunu ye ana ade bia wo ye asie nti no na afi de odo no mu aye den no okay ona wo kan sama anti me no se me wo ajapade na se enye me no na ye na akire wo hwehwe mu akoko hunu na afi na wo be show love akire me a you go mepa mo if you say me be ware o say me ne wo be ye japade nye ne amaya to wo no na me ne wo dia but say wo hu say wo ye nipa obo on modern tie say me modern e wo abrabom but unye nhunu majapade no na wo do awo ma me ne na yeketuwa bi nhunu majapade no ni say den ya ofa bewa me ye di ade nti okay afedie o ma odo no mu ye den apidu na majiwatum wow na ma ade achi a me de ani subira koye wele at dane ama oba adwene ne se ono oba awade no obepa japade nti wo hunu japade ne de ene wona mmere empa japade ne biom na ebi wo hodada nti afedie obekorokoro japade na mana abede ne de
ntina me sese me hunu saa de na me hunu se ajapade ntina wo ba na nya wo aware enti chese wo ye be ma na wo ni oba akotan na se wo ware oba wo no me bi a fete no ai fa so na dwene hwe se wo ye oba aware ntina oba ana se ajapade ntina oba but me no ti wo me se o ma no hu se me no ti me ni pa su me no nya ahomaso bebe so ye koyobo a chese ye kaka ho me na me ye adwuma we me manager wa company we se na be ya ma odo ba na do wanya wunnim la yo ba ko mpo hoya wunnim sa wo de sa wonwuma ekoma pe no wunnim o ba pe obi o se o me ye adwuma ha me ya nipa so mesi me manager wa ha wo kasa na no ba no na o ba na do enti sa wo ye kuani ana wo do wo Montoburo so de anka wo nya ndofo na enti na sa wo ba we odo ba ga ma wan kan oba no tumi bisa so wo ye adwuma ben me ye adwuma ben eye den ya adwuma me ye na ye didim enti mema wa adwuma eye standard me nko kan de me yo no but na so emfa nkyerɛw na wa hunu se ene adwuma we nko ade obetima hwame ama na so me ma no ma wo ya go fie ni nyina so nti ni kwanza wo di kan ɛho de ho okay ɛno no ya na wadwene mu no obema fa ne se ɛno ɛya hoho ɛbɛma oba do no but oba pa ajapade nti no oba wo akɔ nti wo hunu so wo ajapade nko ade no matter how wontwene ho onza kan fozi yanware ya kanza Christopher wo mu ware me yansa ne mienu opeza no nko age nti no me hunu Kristoni a owo sikanti wo mama akumakunum oba a woto so num no omfra busuam enti se ofi se wo ye kwahwe aba te se me na wo kan se ma ware me yansa anan na me pe ba kwa kan wo ma na yenum ankasa oba no na busuafo kora be pene so ba ya mo pene ajapade enti ye jano ama na beto awade a eto so num Bible mu so ni awade a eto so num okay kura no o ma awade dodo ho kwan no kura no wo se nan okay enso Kristo ni be ma awade num because of say o ajapade nti oba na oto so num no na busuafo aja na kwan ma na kwa awade because okọ benye ajapade okofa ajapade aba o ma hu se sa be ma no wo ware wa no atofia ma enti but Galaman me say ye kind of crasem enti me pese bibia ye ka bia ye no kre me say oba no say me kasa asam na kire no me de me mesie no no ku bia na no ka jam say ade na wan kan kra nkire me say we ya the pass mesi let me see no obi kra ka bia chem da say ade tin we adwuma we na wan kan nkire me let me see no unya ni obi a o kan kra o pese o no mesie me butum ni no mesie me azan ono wo yesa se opese oye ma ohunu se odo wa ama enti mfa bibia nsie no eno nti no ono aka na zan no me se de me ni waye mpo no de me ni waye kura no me de be ha de ansan sa me ye wo wela me mfa nkyere wo da sa wel no awudin wo so se edan we ye wo de ano me mfa nkyere wo da onto se me o ma do ni ko mo wo be wo be ma papa nkyene de am wo enye awade no obo okay okay oni mo ba o no mo kasenti ya hwa na kasa sa na me kan jira no krepa papa nkyene wo de be ma wadi enti no o ma obeye niema bi ma wahunu se papa wo we die titi de do no odo me na mu adentia because we hu real eno kra me no ye no wo chefa wom me gitum eno de Ghana mremu ananse o man bia mu mra kra mpo no oba wakwa wade ase de wo chefa wo okay nanso woda na di kire no wa bra wo wa hoɔden a wonkwa na kakakra bi and still I say krata atro ni enfree krata na wo ye no wo ye ne sen wo sesemi wu a edan we fa nti ade na dadada wo to wa wunwo ma ne mfa nti ene wuntimi ngu nti mabo wa mo wu wow because we be ben say nya obabia na be yesa obabia ni wa wo je pade chena bebre ni mre ade yesa o mu ye kakra bi how many percent me say be 7% na wo mu mfa ho wo betena ho saa kopim say wo bewu
ono no Galaman nsema wo kan de wono na adwene nyina ne se duamono bu duawu ye nso bu enti wotena ho na se wono momu fa hu wu a Obaka busuafo no kura baje aboso ana wontimi mfa ne wele nkoma na busuafo se me ne me yere ene si fie we nti se na woni ho no mo a me nso mi ba be wu nti monye fie na ya mo de ama no okay so okay nti oba na adwene ne se sa na tie de a obekọ no wo tikọ obeja okwan asa wow nti me ya se me wa japade na me ya wela nka me yere wo hu aje se mewu oh eno na ohun ana o sa adwumbọ ni wo tire ano ne owe oboa adwumbọ ni wo mtuma de no wanko wabehu nokre se nipa bia wotwa no kontompo no ohunu nokre a afi na ne nye wo hu bi afi de adenti na afi na wani aye ate eje me hombo so se de sitie no enti wo no yere ekotena o ma ne hu sika nyina mesika na me kra me woni ka bia e friend ni ka supporter there we are futu we there bra oba ehunu wusika wodwetre nyina apu me yeda me ye o bla hwe me fans say o mu etie me voice anase o mu tie masem o mu hunu se de me ka bia ye nokre entia na o mu timitie me ne bi no mu de toto o mabrabo anase o mawade ho ene yesisi obi nim obi nso kire eno nti na ma ye tre afidie ni mana me ba enti de mimi nim no anase mesu ehunu amahunu no ena me ka kire se oba me ware wo no a wo ye me yire no tama wo nim se ma ye ajapade no odo be na ode do me na wo hunu se me ma ye ajapade no so odo no etesen so okay afi na obeda ne ho adi ama abusua nyina hunu se we de wa ware wo ba pa okay ba tama no otwuma kugu ani no na nipa nim wow so enti me ma japade me ma ye de me mfa nko ba bia ena me ntimi montra me yire nso mfa nko ma me wo faase ene eni ho saa ebe ko me yire ne me ma ho de nanso saa wel no me yahu ya wuhuni Oma ni hu da. Okay, me lawyer nanim. Efie ni esi a me no nyina natim, me nyaao, me nyaao hwe, but se wo no wo be hwe se na sa company we say me kunu dia, company we say me kunu dia se dabi. Onye. Me ma hu. Ene. Wo hunu no na wo nkwa so ote. Wo hunu no na wo nkwa so ote. Obeja okwan obla. Sa. Oba. Hwe. Oba bia pa hoto awurade ese yanko Amedilab alternative health center omoye fertility specialty say obia onwo hypertension obia o diabetes stroke STDs say okoti namu yale na osanso ye massage na osanso hwapomuden ene bibia opese obia Amedilab betumi akọwomua bibia etumi kama ene yesua de kana won se awrade adoma de bia Saturdays bia bebe life ewo Galaman TV so Saturdays bia bebe life ena de bia nso ibesua de efi relationship mu de bia ebetu ye honfo na ya ye bibia ye ho kiss na yetu ye honfo bebele because utu honfo a na bibia so ayekama because we are saying afeyi ehia pa enti de bia no afeso obeka mo le share na subscribe my YouTube channel no my Galaman TV TikTok videos no we are short ones no beko Jahbless multimedia enti okwa ukọ check here bibia betumi ayekama enti from my neck on there weekend bia no ye de ebi ebabra mo na motumi etebi Galaman me say my last question bi I be conclude ya asem no yam fa ne say afọ oba me hu oba na menenete ne krasem ya ne na ye ken me hu oba menenete ena oba no sabi omi ye bon one be man ma wo ba ko but oba ba ko na ma wo no oba na menene wo ye no sa oba afoforo no onim no na onim no so no onim ne se
onye oba ono no pe saa oba ba ko na se But me ko tell say ebi ono ni we res ebi aga we de no wi na shi ono na o but onim say ba we woni na wo yi ana osu wonim say saa o mienu no onwo nhira ntemu njo but girl no abepel ena woni saa asumesi ni so wo ba woni su sanchi saa girl no no obeka che nim say mpachu mesre wadawma mene wadamfo na woni ni problem no mene wo ba nti wo ba wale media na ba no ba be ya ba no ma betena ye nchen obeka che no anase obetwen woni ni ye bibi wi a na mfu wa kan kire no anase wo bi sie wo wale wi a na wa ka kire no just wo wale wi say no na ye friend toro no abi wo wale wi na say oban so antese no so jawa so wo ka o de tie ne say wa ba no ma oba wo ni be oba fofora wo no no se eno dia ene a o si ne pekora amane hu na emom no we dia ye wono na damfo bi a wo mpe na asem ena ne ba dia kola no ye maame na wo ba foforo ne tamfo okay sa ai se so no maame na nya asem wo mpe ma ye mo wo odomia nya ni ma ye mo nti wono no wo mpe ne maame asem nti no wo sa akwala na wo hye mfimfini no ababa wa na wo ba foforo no wo mpe sa akwala no asem nti se wo ko kire ne se o ni pasmasi akosia mansan kra no na one ne timantem ha no ona ne bani o menen na wo yi menen no na wo ye menen ne jan mate akra no obeka kire se kotia akosia mansan di no kra meni sa wa wale egu anu no pepr but wo ka kire no so wo wale bi so na ka kire so be so obetumi ja o mpesa baba wa no bibia me mantem amete ho baba wa mienu bi wo honom omo enye free wo mo nka wo mo nka there was a time me took ka ba ko di kan stop me o stop me no hu me yese me gina no na ba ko nso gina kwa mu ho a wono so peka ti me gina ye no wono wo nante ba no abeforo ka no oba na de enye wono na gina me na di kan tena ka no wa fro ye maso dia mo twen enwoma mo enso won na gina me ma me gina ye o beta se me bo break no me ko gina we na nim ana ono so bie gate no tena ase nti we ni duru ho ohunu se asumasi atena ase first ne de o ma me science me nko me ntiase o sa na mate nti wono de won pe no oba a won pe na asem no se oba ne ba na nam ho no mo a wa wie kro oba ware na se wo so wo no wo be ma no so kra wo hu ntoda da bia wo ba na yesei da bia wo ba no obenya na report adentia because wo mpene ma amenti ne yemo ankasa akora no kora wa free man ntem okay enti wo ko kan kire na yede na Galaman se me do wampa de a menga ene se awale entro ntumi mfiri mu etro be de free wale we free fie we mu we free fie we mu etro be de na free sa na ani kwa se do so na tropa se vita se bibie ni matrongo a no kranko a hyen asofo awale so abibifo asofo awale wonye bibini abrofo na minimum mo life but me metie bibi memwe sofo ne wan sofo sofo on ne yire atoro ba awale no na won ko to se sofo ne yire sofo ma me kunda won nti na ma wuza sa sofo wono ne ya aware hu council ansa no bi aware o nso ne de kora no enye ebon aya so enko kan kire no na wono afa wo de no ho adwene e de atu no ho fo nka ubesa wo obi tu ofu wo wawale mu a ma wo maame wono na akwa aware na che na oda ho ne wo papa da ho te nti wo ma wono mbom ntu ofu wo awale anya wa sore sofo sa asoso for 2 4 bra jai na wonimu ne ono adwene wo ne tirima on di wodi dissolve no nimu de na fiade obese ukura je oyire firi nsem kura bo wanza one no na atwempena wo fiade wo wow wiate we ya wo mu no emu nsem no dozo bra asofo so de nka ye je omu de pa o ai wo mu ye nyankopɔ asi na mu wasate so de oye sofo papa sofo bone vo no
omudozo sa bra jai enti wo so wasori na wo kro no kra no sofo no kra wo ye de hunu se wo no wo ye sofo nyame ni pasa de ya wo maka no wo be de no wo wow enti no etese wo dogi wow na wan kasa wo use wo adwene na de ware and na kire nse wo ye mature wanyini okay we be che se we matured wanyini yentwa ye ho na ye advert na yemfa edwumede ne okay yento aso yen conclude wi ana the advert ne etwato ne yekoye nim next week everybody aduma Saturday samre ya 6 o'clock na ya shase ni de ko wi 7 o'clock 1 hour odo message ba live into odo message ba pe e be kan na de amaw Galaman TV aha no yesua ade anti youth ni na mla na yesua ade wa ha but me pese me kire bibi se everybody ya aduma next week e betusu oba ana bema obia ne level bema me kofa no eye me type oba me kofa no me type kwan be nso metumi afaso enya oba aware no kwan be nso metumi afaso enya bema aware no eno eni ebisua no Galama o wale mfiese ni me wale ya che we started our wale oba me ne tie ya we started our wale ne 20 years ni 20 years into experience one man do say na atena anan 20 years one man na atena na awo one man na so na awo dem no mo tena ise awade kwanzo be uno nyina awo enti emma for no 4 years bia 5 years bia no we change o mo no akọ ebi kura de na ndru 2 years but do mu nyina one fans play o no mo we se o fo ba na one na anwo wasisibu so timi ne wo no dachi bia no wo hu na no se asumasi misika odi e no ho bani na ya record nti me de oba bia me fa na se me ware no me ne no ewo ma na ogua on mo no ban se oma wona ne wo se wo no me be fa wo no me fa wa wade kwan so na fe ahombambo be na wo yi se me fa wo se mpana kwan do so na wo se o me bo me ho ban na ma hwe ne su ban me so me ware wo okay okay edibesu anti yambo next week ye be twem ba sa we videos no ye be short ones the maka once me be short ones nti within the week no ye be upload videos nti channel no de oba de be mo wa sere kakra wo de mo woni agi kakra wo de mo sua de kakra wo de mo wa tu hufo kakra wo de mo wa wo sukra kakra wo ewo yensua de ne ntutu yonfo because ye nyobi obatu yonfo yan kwa awale mu ne yan ya kwa awale mu ni na no esua sane mo we na ebebo ye nyina ba yetumi akoyenum aha ene riwesi ewo yedwumedi no so yakra mu bye Galaman yedi asam de biabo obi benyewa na efiyade amman kama sam ene yade no ti ana amadi alternative health center yedi abramo awar form pe awo say your kidney and our liver ehun na techema o hypertension ana edunya asisiale diabetes ana tetewo wo stroke akon to dem wachina nanti abre enso entimi nko ye betu stroke na say e de ma deku amonya wa hoto wa opasi ye massage ye miamia wotwetwe ma onya hoto akuponcha yi ebi wa amadi alternative health center wakoma yede na tetewo wonam yede na edunya say madedia typhoid yede bi fruit tri sukope munase de enya no nko say ya ni yade ana enamo yade na tetewo o depua ana gono yetenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo fra ye ne ye beba ba show Amedi Alternative Health Center ye wo Forukrom traffic light na so no a Amedi Love Services Dynamo fra ye wo 0541 143168 0202 913511 and Kraipokia say rock it down 0502 450975 and Atakra de Kokompe 0249 332624. Abwa control force is man nani o John sana nanom kasa bia ni wa ka ya wa ka digu kwa na nanom si esna moto kura ns no kura konkron fisa abedila wo we de no yo ba na se dema ni nyina mu wo de menstro fisa abedila is man nani o John sana nanom kasa bia ni wa
hodi test na enya de say oferi sawa ko hospital now doctor nakacho say ya de say wo mojem and now impo wa person who say who ya de say wo mojem ya de bi say typhoid after hepatitis B and C diabetes ASH ya de cancer ya to ni petri mu ye from and afro bem and afro be kwa na brebo mu ya de na wo bi and afro ke kaye na HIV test na person we ye ni na no wo betumi ahwede ama oba wonyem na person who say abofra wo de yi abofra no ye ntafo anasa na nine afro person who say ba ba wo no yo ba na say bema ni na mu wo de menstro fi say abedila wo we ye ni wo di so yo fidi ama so ye de test awodo ni na bi kasi e di ade de che be hwe so fra yo kuma say ofori pro ye ni STC workshop na ene di hwede mu ye ye adwuma fi to ada ekosi memne da ye number ni 0244 96 49 22 and after 0541 1431 68 Amedila laboratory mo